Kanongere mbasuhuze mbifurize kugira ijoro ryiza tariki ya gatatu ukwezi kwa mbere 2026 ikaze rero muri amakuru akomeje kugenda avugwa byinshi cyane bikomeza kugenda bigaruko mbabwire ko u Rwanda rumaze gusohora itangazo rikomeye cyane ku bwicanyi bwabereye i Masisi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ambassadeur Olivier Nduhungirehe yamaganye uburyarya bwa MONUSCO ku iyicwa ry'ab'i Masisi. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambassadeur Olivier Nduhungirehe yamaganye kwigiza nkana no kwinyuramo k'ubuyobozi bw'ubutumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO ku iyicwa ry'abasivili i Masisi. Mu butumwa yanyujije kuri X kuri wa gatatu Mutarama 2025, Ambassadeur Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko bitumvikana neza uburyo MONUSCO yavuze ko yamaganye igitero cya drone cyagabwe n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo i Masisi kigahitana abasivili, nyamara ariyo yatanze imyitozo yo gukoresha izo ndege. Ni igitero FARDC yagabye mu gace gatuwe n'abaturage ba centre ya Masisi ku wa kabiri Mutarama 2026 gihitana abasivili batandatu, abandi 41 barakomereka. Nyuma y'icyo gitero MONUSCO yanditse kuri X, no kuvuga yahoze ari Twitter, ko yababajwe nacyo ndetse yamagana ibitero bigabwa ku basivili harimo n'ibigabwa na drone bikibasira abasivili bidasize imitungo yabo. Minisitiri Nduhungirehe asubiza kuri ubwo butumwa yavuze ko bisa n'urwirerutso kuko MONUSCO ubwayo ifite uruhare mu gutegura icyo gitero. Yanditse ati kugira ngo ibi byumvikane neza, uko kwamagana ni ukwa nyirarureshwa kuri MONUSCO. Ntiyigeze inagaragaza abafatanyabikorwa bayo FARDC nk'abagize uruhare mu byaha by'intambara byakorewe abasivili b'abanyekongo muri centre ya Masisi. Ambassadeur Olivier Nduhungirehe yakomeje kandi yibutsa MONUSCO ko nubwo yagaragaza ko yababajwe cyane icyo gitero kandi ikanacyamagana, bisa no kwinyuramo kuko ariyo yitangarije ko yatoje abasirikare ba FARDC ku mikoreshereze ya drone z'intambara. Ati twibuke ko ku itariki ya 5 Ugushyingo 2025 MONUSCO binyuje kuri X yatangarije ko yatanze imyitozo ku basirikare 120 ba FARDC muri ituri by'umwihariko ku gukoresha drone ndetse n'intwaro ziremereye. MONUSCO yakunze kandi kunengwa cyane ku guteshuka ku nshingano zayo, aho kubungabunga amahoro ndetse no kurinda abanyekongo, ikifatanya na RDC kwica abaturage bayo. MONUSCO imaze imyaka irenga 25 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yashowemo amafaranga hafi miliyari 2 z'amadolari y'Amerika kugira ngo isoze inshingano zayo uko bikwiye, ariko umutekano w'abasivili cyane cyane mu burasirazuba bw'iki gihugu uracyahungabanywa n'imitwe ishyigikiwe na leta n'ingabo za leta ubwazo. Mu Gushyingo kwa kwezi kwa 11 2025 ubwo hatangazwaga ibyuko MONUSCO iri gutoza abasirikare ba FARDC, Minisitiri Nduhungirehe nabwo yagaragaje uburyo MONUSCO ari igihombo gikomeye cyane. Yerekanye ko mu gihe MONUSCO imaze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umutwe w'iterabwoba FDLR usanzwe urwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda wakomeje kwibaka, havuka n'indi mitwe myinshi, imvugo zibiba urwango no gutoteza abavuga ikinyarwanda biba ubuzima busanzwe. Ati MONUSCO ikomeje kwerekana niba hakenewe ikindi kimenyetso ko ari kimwe mu bihombo bikomeye cyane byabayeho mu mateka y'umuryango w'abibumbye. Loni igaragaza ko kugeza muri Nyakanga 2025 muri RDC hari ingabo zirenga 16,000 ziri muri MONUSCO. Mu mwaka w'ingengo y'imari 2024-2025 zakoresheje miliyoni 918 z'amadolari y'Amerika, ariko abasivili muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeza kwicwa nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Tugiri kandi kuri Ambassadeur Olivier Nduhungirehe mbabwire ko uyu mugabo akaba ari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ndetse n'Ubutwererane, akaba rero kandi mu by'ukuri yagize ati yatamaje ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwongeye kwisubiramo bugaragaza abantu buvuga ko abasirikare b'u Rwanda bwafashe vuba aha ngaha, bwibagije ko harimo nabo bwigeze kandi kugaragaza muri 24 umwaka ushize. Nanone kandi muri ibi binyoma tariki ya 3 Mutarama 2026 nibwo igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyerekanye i Kinshasa abantu 15 bivuga ko ngo harimo abasirikare 7 b'u Rwanda bafatiwe mu burasirazuba bwa RDC n'abandi basivili mu bindi bihugu. Byavuzwe ko ngo bafatiwe mu mirwano yahuje ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo ndetse na FC23 muri Kivu Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo. Lieutenant Colonel Mark Hazukey Mungomba ubusanzwe ari umuyobozi wungirije w'ishami rya FARDC, ni ukuvuga igisirikare cya Kongo rishinzwe itumanaho,
ushinzwe ibikorwa n'ubutasi yavuze ko ari ibihamya bishya by'uko ngo u Rwanda rukomeje ubushotoranyi ku butaka bwa RDC. Yakomeje kandi agaragaza uburyo ngo igihugu cyabo cyakomeje kubika ibimenyetso. Ati uyu munsi twaberetse abasirikare b'u Rwanda 7 n'abandi basivili 8 bava mu bindi bihugu bafatiwe muri Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo. Ati Minisitiri Nduhungire yagaragaje ko ibinyoma by'ubutegetsi bwa RDC byarenze igaruriro. Ati nta musirikare wo mu ngabo z'u Rwanda RDF wafatiwe muri Congo kandi nta n'uweretswe itangazamakuru muri iki gitondo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Yagize ati le mensonge, ni ukuvuga ikinyoma, d'État n'a décidément plus de limite à Kinshasa. Aucun militaire de la force rwandaise de la défense n'a été arrêté au Congo ou présenté à la presse ce matin. Il s'agit d'un théâtre médiocre auquel même se metteur en scène se croyait. Niba ngerageje kubivuga neza muri Gifaransa, muri make yavuze ati ibinyoma bya leta ya Congo, ati nta musirikare n'umwe w'u Rwanda wigeze afatirwa muri Congo cyangwa se weretswe itangazamakuru uyu munsi. n'a été arrêté au Congo o présenté à la presse ce matin. Ati rero mu by'ukuri ibyo byose ati ni ibinyoma byambaye ubusa nk'uko bakomeje kugenda bivuga. Hanyuma witwa Stanislas Bujakera yagize ati guerre de la FCM 23, l'armée présentée de militaires rwandais et de civils ressortissants des pays de sous-région capturés au nord et sud de Kivu. Actualité Totsidi nk'uko bagiye bivuga mu bihamya bigaragaza ibinyoma bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ifoto y'umuntu wafashwe avuga ikinyarwanda muri 24 bivuga ko ari umusirikare w'u Rwanda. Umusirikare ngo bakaba rero bongeye kumugarura babeshya ko ari ibinyoma bishya. Tariki ya 16 Gashyantare 2026 wari umuvugizi wa FARDC muri Kivu y'Amajyaruguru Lieutenant Colonel Guillaume Njike Kayiko nabwo yari wagaragajwe uyu munsi ko ari umusirikare w'u Rwanda wafatiwe muri Congo. Uyu muntu rero witaga Ndayambaje yavugaga ko ngo aturuka mu karere ka Kayonza yambaye impuzankano bivuga ko ari RDF gisirikare cy'u Rwanda nta nimero imuranga iriho. Nabwo ibinyuma bya RDC byagiye kandi habona bigaragazwa ko ntaho ahuriye n'u Rwanda. Icyo gihe nabwo Minisitiri Nduhungirehe yabwiye umusirikare mukuru muri FARDC ati ntabwo mugira naho mugarukira kuri iri cengezamatwara ry'ibinyoma, ni ukuvuga propaganda. Kuri inshuro Minisitiri Nduhungirehe yagize ati ariko Colonel Njike yari yibagiwe ko ari wa muntu wari wagaragajwe hagati muri 24 yambaye imyambaro isa nabi, atambaye inkweto, ibirenge bigaragaza ko atigeze yambara inkweto za gisirikare mu buzima bwe. Minisitiri Nduhungirehe akaba yavuze ko gushaka kwibagiza abantu amagambo aherutse gutangazwa no General Sylvain Ekenge Bomusa yibasira abanyekongo b'abatutsi guverinoma ya RDC iri kubikora mu buryo buciriritse cyane. Kwa 27 Ukuboza 25 nibwo Major General Ekenge yatumiwe kuri televiziyo ya RDC Radio et Television Nationale du Congo mu kiganiro cyasobanuraga uko umutekano uhagaze muri Burasirazuba bwa Congo cyane cyane mu bice biri kuberamo imirwano mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo. General Major Sylvain Ekenge yavuze amagambo yibasira abatutsi, ashimangira ko gushyingirwa n'umututsikazi bisaba kwitonda kuko mu gihe cyo kubyara azana mu rugo bene wabo akaba ari bo babyarana. Ni amagambo yemeje adabashidikanyaga kuri politiki ya RDC ishingiye ku rwango buri wese abona uburyo iki gihugu kiyemeje kugira nabi abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi kandi aricyo gishinzwe kubarinda. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi yakunze kwirengagiza inshingano zayo zo kwita ku baturage bayo bicwa buri munsi. Ibigizemo uruhare bashatse kandi uburyo bwo kwirwanaho ibereka ku Rwanda binyuze mu buryo butandukanye. 2024 kandi FARDC yaciye igikuba ku mbuga nkoranyambaga igaragaza ko yafashe umusirikare w'ingabo z'u Rwanda RDF ari kurwana ku ruhande rwa M23. Uyu musore yavuze ko yitwa Kizimana Iradukunda Jean de Dieu, yavuze ko yoherejwe n'u Rwanda kurwana ku ruhande rwa M23 ko akomoka mu burengerazuba bw'u Rwanda muri lokalite ya Ngororero muri groupement yo mu murenge muri teritwari ya Kazabi, ibice bidasanzwe mu nzego z'imiyoborere z'u Rwanda. Gusa mu rwego rwo kwerekana ko uyu mugabo ari umunyarwanda hagaragajwe andi mafoto yerekana uyu mugabo ari mu mirimo itandukanye mu Rwanda, biza gutahurwa ko ari ibinyoma RDC idasiba kandi guhimba. Mu burasirazuba bwa RDC kandi hari abaturage benshi b'icyo gihugu ariko kandi bavuga ikinyarwanda, rimwe na rimwe bafite amazina amenyerewe mu Rwanda. RDC ikifashisha ibyo iharabika igihugu cy'u Rwanda nkana nk'uko amakuru akomeza kugenda bishimangira mu bihe bitandukanye muri rusange. Reka mbashimire mbifuriza kumeza kugira ibihe